Znači, postoji nešto što razlikuje čoveka od životinja, to je taj čeoni režen mozga u kojem se nalaze centri za duhovnost, moralnost i volju. Dakle, čovjek je jedno specifično biće i eto, taj najkomplikovaniji kilogram univerzumu koji se zove mozak je nešto po čemu se čovjek razlikuje od drugih organizama i vrlo je važno da čovjek treba sreću da pronalazi u onome što istinski čovjeka može da učini srećnim. Postoji ono što se zove narkotik, nešto što čini da čovjek se samo osjeća srećnim, a da u suštini nije srećan. Znači, narkotik deluje kratko tajno, posle toga nastupaju traume. Jedina sreća koju čovjek može da iskusi, i to je jedina prava sreća, to je ona sreća koja proizilazi iz nastojanja da se drugima čini dobro. Znači, kada mi želimo nekome da učinimo dobro, kada želimo da obradimo našu majku ili našeg oca ili našu decu, sama ta želja da i ta akcija da ćemo nekoga da obradujemo daje smisao našem životu. Zašto mi radimo? Najnesrećniji su ljudi koji su sami, koji nemaju nikoga, koji nemaju za koga da žive. Kada čovjek ima prijatelje, kada čovjek ima nekoga koga voli, onda može da bude i u Mediteranu, može da bude i na severnom polu, njemu je svuda dobro. To ne treba čovjek da bude mnogo školovan da zna da pitanje sreće je vezano za duhovni aspekt. To je vrlo važno. Znači, i zato je ta duhovna sfera ekstremno važna da čovjek na njoj radi, da se čovjek, dakle, osposobljava da može drugima da čini dobro. Ali opet tu treba praviti razliku između istinskog činjenja dobra i ugađanja. Majka koja svom detetu daje novac za drogu ili za neku drugu aktivnost koja nije dobra, ona njemu ugađa, ona njemu ne čini dobro. Da. Ja molim da neko koji od vas telefon ostavi uključen da ga isključi, a ja želim samo se nadovežem na vašu priču uz konstataciju da postoje ljudi koji umeju i oni koji ne umeju da budu sami. Postoje ljudi koji imaju vile na Dedinju, a sami su i nema o njima niko da brine, nego završavaju u nekom od svratišta u Beogradu, u nekom od sirotišta, maltene, a imaju recimo ogromne kuće koje su basnoslovno skupe. Samoća ne mora biti destruktivna, zar ne? Samoća može biti i kreativna. Da li su ti ljudi Samoća ne mora biti to što će odvući čovjeka u melanholiju, depresiju ili u bilo koju vrstu poroka. Samoća može biti potpuno konstruktivna. Postoje naprosto ljudi koji su hiperobrazovani, japi, koji žele da žive sami, koji imaju površne veze i mi ih zbog toga ne možemo osuđivati. Ali ajmo malo tu priču, pošto živimo u svetu koji je prilično doživljava materijalnost kao nešto što bitno određuje njegovu sreću. Ja sam sigurna da Dejan Lučić poznaje ljude koji imaju jako mnogo novca i jako mnogo slave i neki od njih vrlo rado izvrše samoubistvo. Dejane Lučiću, mrtvi predmeti, koliko mogu da učine čovjeka srećnim, a koliko su stvar koja se, ne znam, novi auto, pa prođe vas volja za mjesec dana, ne znam, šta drugo možda učini čovjeka, nova kuća. U svom pitanju dali ste odgovor. Mrtve stvari su mrtve stvari. Na stvari treba gledati kao nešto što koristi, što ima neku funkciju. Znači, udobna fotelja kao što je ova i ima svoju funkciju i pravi čovjeka srećnim, a loša fotelja ili loša stolica čovjeka čini nesrećnim. Sreća je zbir malih sreća. Ne postoje velike sreće. Čak i kad se dogode velike sreće, one kratko traju. Znači, pametan čovjek prepoznaje sreću u malim stvarima. U osmehu deteta, u osmehu majke, oca, u kupovini igračaka svom detetu, u dobroj hrani. Recimo, tokom posta čovjek počinje da primećuje ukus nekih jela koje nikad ne bi primetio. Recimo, ukus dobrog hleba. Znate, kad niste u postu pa kad jedete neko mesište ogromno, onda hleb i ne primećujete ili ga preskačete. Kad ste u postu pa jedete hleb i so, onda uživate u toj slanoći, u tom hlebu, u tom krskanju one korice. Znate, sreća je lepa kad je čovjek prepoznao, a treba biti umetnik prepoznati sreću. Treba umeti prepoznati ljubav, a ljubav daje sreću. Znači, osmeh zadovoljne žene, ta sreća iz njene duše vraća se u vašu dušu. Muž i žena koji se vole i deca koja su deo plod te ljubavi, to je vrhunac ljudske sreće. Naravno, u zdravlje. A sve to ne može da postoji bez misli o Bogu i povezanosti svega sa Božjim putem. Nema sreće van Boga i van porodice, van ljubavi. Sve ovo ostalo je nevažno. Htjeli ste me pitati o špijunima. Da. Špijuni imaju sreću istu onoliku... Zato što postoje muškarci i žene špijuni. Ko ima pravo na sreću? Da li samo muškarci špijuni ili njihov život, tako reći, jednostavno? Vam kažem, ako je muž špijun,
a žena nije. Žena ima više sreće zato što ona, recimo, špijuna, recimo, ako je predsjednik vlade ili predsjednik države, neke države, oni njega ubiju, a njoj ostane vila na Dedinju. Ona uživa u onome što je on stekao, ali je u materijalnim stvarima, ali je nesrećna. A on ima tu kratku sreću, kao i gangsteri, znate. Vidite, mnogi prodaju drogu, imaju neku sreću da dođu do Ferrarija ili Porschea, ali ga kratko voze, budu ubijeni. Prema tome, treba umeti živjeti srećno, dugo i uživati, a ne tražiti te materijalne dokaze sreće. Nisam vidio bogatog srećnog čoveka u Rolls Royce-u. On mora da ima i obezbeđenje. Taj Rolls Royce često mora da bude i blindiran. Vila njegova gdje živi pod raznim kamerama i dobermanima. Gdje ste vidjeli bogatog i srećnog čoveka? Bogat čovjek izgubi svu energiju tražeći bogatstvo. A onaj ko dobije bogatstvo, ko ga nasledi, on ne može da prepozna zadovoljstvo u tom bogatstvu, on će biti nesrećan zato što ga niko ne voli, zato što ga vole samo zbog novca. Znao sam jednog čovjeka koji se mnogo trudio da se obogati i kad se obogati nikad nije mogao da se oženi i svaka devojka koja je prišao, on je mislio da ga voli zbog novca. Pa se lažno i predstavljao da bi video da li ga devojke voli, na kraju ostao i neoženjen i umro je mlad. Šteta. Za špijune, htio sam kažem, najbolja definicija špijunske sreće je kao sreća onoga čoveka koji ide preko žice u cirkusu. On je srećan kad prođe i ne padne. Aplaudiraju me, ali to kratko traje. Špijuni su danas više nisu špijuni u onom smislu, to su agenti od uticaja. Političari, biznismeni, to su agenti od uticaja krupnog kapitala. I političari naši i domaći, svi su oni agenti nekog krupnog kapitala koji njima manipuliše i stvara im iluziju te materijalne sreće. Ali razne bolesti ih lupaju i vraćaju primjerom da drugi ne krenu tim putem. To je sreća satane. Sreća satane je opipljiva, dodirljiva, šljašti, a sreća Božja je u smirenosti, u nama samima. Nedeljko, hoću da vas pitam, koliko ste bili na Tibetu? 5 godina ste proveli? Pa 3 godine sam bio non stop, to su sveštenici, zovu lame, polubogovi. Tako sticajem okolnosti došao sam. Oni su samo aktivirali ono što sam ja imao u sebi. Što ste već nosili u sebi. Samo da kažemo da ste vi u Zagrebu diplomirali na Fakultetu medicinskom davnih godina i da spadate u red svetskih travara. Vi ste jedan od retkih ljudi koji je spojio takozvanu narodnu i ovu drugu ortodoksnu medicinu, kako se to već zove. Kad govorimo o duhovnosti, o moralnosti, o etici, osim aure koju vidite kod čoveka, a srećete, rekao sam, svetski poznate, priznate i uspešne ljude. Hoću da vas pitam kako prepoznajete i da li im kažete za nedostatke koje vidite kod njih? Je li to vole da čuju ili ne vole, možda bi pohvalilo njihovu sreću? Znate šta? Svi ljudi, što je prethodno moj prijatelj Dejan rekao, kaže, zaborave ko su i što su. Znači, sve je borba. Znači, borba za egzistenciju i ovo i ono. Znači, da što više para ima da to. Pare jesu potrebne, ali da se čovjek komotno osjeća. Takima ljudima ne smijete da pitate kako se. Jer to nije tvoj biznis. Jednostavno, da ga raspoložiš da ovo, da ono, trebaš da mu laskaš. Ne da ti sebe podcjenjuješ s tim, nego mu kažeš, o, lijepo mi izgledaš, ili muško ili žensko, lijepo si obučen, ovo, ono. Jako je smrknut ko po ono, kako se on kaže. Znači, sa malo biranje riječi, aktiviraš ga da prepozna, da izađe iz te čaure negativne energije. Da. Šta takozvanim i očigledno uspešnim državnicima koje poznajete, koje srećete, sreću kvari u životu ako imaju porodice, decu i reklo bi se dosta para, vladaju narodima, premijeri su svetskih? Ovako. Svetski državnici? Svi ljudi koji imaju više financije, više imaju neprijatelja. Znači, ima neprijatelja što je izgubio vjeru u Boga i u sve višnjeg. Onda ima neprijatelje negativna zračenja. Znači, negativne vibracije mi šalju neko ko hoće da mu oduzme novac, hoće da mu rani dušu ili direktno ide na njega ili na njihovu djecu. Da mu prave nemir. I ne može on da nadgleda sve
da može on sebe aktivirati da bude sretan. Sve je to momentalno zadovoljstvo. Kad shvate da im treba, kad dođu kod mene, sticajem ako su sretni, imaju sreće da